Lita sinyani tatito na ron nakapa Marcos Kim sahalkat akasti mayata sohtakama. Amen. Averistanya atencionampi. Gracias, Señor. Dios pagartana. Kamsi tatito na rupa. Jesus aka basitat ma sinagugar mantana. Ukansti ma ampar parsut hakiwa ukankaskana. Kiti sukankas katay na ka? Ampar parsut haki. Jesusar unisiri nakasti hamasata unchokisipkana samarany urun kolyaniti hanicha ukiyatinyataki ukat huchanchanyatakiraki Jesus asti ampar parsut hakiruka sanwa sartama saitasima akataipiru sasa ukatsti Jesus hakinakaruka histarakinwa kunaluranya suwakisi samarany urunha aski luranyati hanukaha nyankaluranya kulyanyati hanukaha hiwayanya sasa hakinakasti amuki phanwa Hisusaha kuliratau kupanakaru unikatatan kun khamsa tito unikatatainaka kuliratu manaka unikata khasmat hakiru anija no kulirata unikatataina han amuit ay munap khatapata yatisinsti yaktasinwa usut hakirusti sanwa amparam ayatatam sasa khupasti iyau sasaw amparapha ayatatana ukasti umara kharakinwa farisi unakasti misusinha irudisan arkidina kapampi parliriwa sarapkhana Jesusan kun khamsa hiwayatak uk arustiri. Amen. Akat teksto man kanut kika ukar. A ver, primera Juan 15 payahal kachika tuksar ukampisia tanwa kuna pachatik tatit Jesucristo unistankanu kaha hubkamau tukunyani kun kamadeja hubak kampacha unikatas laiko kau kanis amin sabtata titu bendis panakanuna akaurasan hilatanaka amuit anyaniwa kun khamsa Jesucristo ka kutikip tayataina acá mensaje pequinchab en sabes hermanos a ver los que entienden los que no entienden Aymar hemos titulado este mensaje Jesús restaura lo malogrado Aymar anakamsnao Jesús aha parsuta nakaru wanshuta nakarua hakatatai a su nombre Jesús akamachi ustanza kunats parlanyanik parsuta nakar subhamcha parsuta nakaru wanshuta nakarua hakatatai porque kunats parlanyanika chiksa sin statitun wawanakapaha urasaha kamistih akakin amparapah parsuta katainak hiwata katainaka ukamaraki uyakipanakah iglista ipini kadasna pero tatitu chamani tatitu poderani wasitata hakatateñataki wasitata kutigipteñataki. Sabes, hermanos, he dicho los que no entienden. Sabes, muchas veces el cuerpo de Cristo, porque dice la Biblia que la iglesia es como un cuerpo. Aquí tengo mi mano, mi brazo, mi hombro, los pies, la cabeza. No, así es, dice la iglesia. Muchas veces los miembros de la iglesia podemos estar como este hombre que tuvo la mano seca. Se había secado, hermanos, completamente uno de los miembros más importantes de su cuerpo. Estaba inactivo, inutilizado. En el lugar de ser una bendición en el cuerpo de aquel hombre,
era un perjuicio. Amén. A su nombre. Eso, amparo. Amparo parsutascas. Amén. Hemos estado diciendo, hermanos, vamos a ver hoy día kun hams tatitoja mahach milagro rataina. Tatitun markapaj mayat kaltasin pastora nakat urasaha ajaito kunja parsutas nau wanshutas nau. Pero si de Jesús ajutan jiwasaruja hakatatayo estaniu hilatanaka. Amin sabkamcha. Hakatata espatatito hanicha. Akajak lugaran naira kataber amuy tanyan tatito na ruparham akam siu. Jesús aja wasitat mas sinagogaro mantana. Ukas sinagoga sa moniwa tanta llave. Kamsa chmonotay naka? Ma tanta llave. Asamblea, culto, reunión. Si vigila tanaka mas sábado rua Jesucristo ja ukar puritaina. Jesucristo munasinya pata. Está escrito munasinya pata. Kunala ikoteja acá tanta chaviroja haniu hausap katainati. Jesús hichur sabad visitir utapjitais asin. Nayak porin por ejemplo akar visitirja pastor Vicente carta yara payanit. Ukat hutawait haniu utkirikati. Istati? Syakhtati tuha haniu kam kart apa ikatainat ni ampar parsutakinaka ni fariseo liyati chirinak iglesian tanta javit. Jesús visitiri hutam haniwa. Sinus Jesucristoa muna sinyapata. Sinta sinyapata visitiri sarawayataina. Kun kahaj muna sinyanista titoh. Tahu kanisa mensab kutakhilatanak. Tatito na rupasiu San Juan 3:16 ukan siwa. No, Jesucristo wali munatap laikuwa. Tatito siwa kitanitaina masa payokapa. Amen. Haniu kacakan skiti hakina kau hausataina tatito nutanya patak kispir haniu. Sinus tatitun munasinya pak sinti haj apuniwa. Tati tu peniu upaka hustupaki hutan sari hustupaki upat amtawi pata porin yati tanta javinakar hichuru manaka kau kanis iau sapta akar tati tu visit iskilatana konya kita nakabel kau kanis manaka amuyapta tati tu akan katap amin sab khamai gloria a Dios. Kunas hermano tati tu visitir saratainu katanta javiro porque munasinya pau hacha. Munasinya pau sinti suma porque Biblia siukilatanaka Jesucristo hatakasau sarrakana usutanakaru hujararakinakaru yaktatanakaru akisitanakaru mauruk siukilatanak sakeus at maskat iliakiut katain luntata wali kolkini suma wali aitataki ukarui khatir saratainaka kokatai pinupaka churkisis kita ukan uncu iskatain sakiu khutama hupau hausana kunasu kamluran kha porque tatitun munasinya bawa sinti hajapuni hilatanaku yakitanaka mauro hilatanaki khatiri usarataina ma Maria satawa piska jaj kambiataina amin sab khamai akachachampi chumaka akachachampi piska hakatai kambiawai khataina tatito khota hikatasin siskataina chachamasti ukawarmika kamsansa haniuna yakchechanikti awali kista kaka piska chacham hakta ukaha haniu chachama karakiti sabes kilatanaka halu kamau tatito ka takasa sarnakana yaktatanakaru hujarinakaru porque munasinya pawa wali haja kilatanaka hiwasa kilatanaka ora saksanyatan nayau tatitur takta nayau tatitur ikata haniu kamakiti tatitu hiwasarna inakata takasisto ahlisisto mauro hiwasa huy kus kayatanwa
Mauro hiwasaja, hermano, chamacana cascayatana. Pero tatitu akaurun kamistir sarkatan matan de chaviruja, o kamat hiwasar, hupan sinta sinyapata, hiwasar khespia siwaya istoja gratanaka. Char isticha, kunasa tekpur katainu katanta chaviruja, utkatainau pakasta chuimani. Aukakas chuimani? Pakasta chuimani. Akan sipi abilita nyansya. Ukat sipi, ukan kaskanwa ma ampar parsuta. Haki ukan kaskan. Jesus aruni sinina kasti hamasata unchoki sip karakina. Ma haki ukan utkataina ampar parkatu katanta javina. Pero mainina kasti Jesus unisirinak. Jesus unchukirinak. Kunsluran akatatito Javier. Sábado roh kolyanit hanich kolyan. Ukanak unchukiri usarak patain tanta javina. Hichuris snawa kaukiri pajatansa akatanta javina. Ampar parsutak kama yaktadati tatitun yanap tabi patakasata karhut pajatana. Hanuka farisi unak kamacha kawir unchokir utpachatan hilar kulyakiaro hanuka kitir unchokir parla siri chutpachatan hilatanaka. Sabes tatito ha ukatanta chavin unikataina ukapakasta chuyimani. Mainiha ampar parsuta mainisti mainina kasti tatitur kritikiri tatitur unchokiri ukar puri khataina. Pircha isti chakilatanaka. Tatito kaukila ikusut saratainah. Haniu parunchuki nakaru. Uka farisi unakaha. Sapa sabado panakaha. Wali señala legalista. Uka sanmoniwa. Aklorenya ukichuru. Akahani ulurenyakit. Akamarakiu sayanya. Akamarakiu. Ukanaku panakah pokainya takiu. Tanta chasipkirin hilatanaka. Pero haniu tatito ha. Ukanakar visit irsar katainati. Sinus saratainawa. Kaukir hakitik ampar parsutakan yaktatakan ha ukar visit iriu tanta chavir saratain hilatanaku legitanaka hiwasate hakarun ha ukamanta binisna ha aver kunak paskan akan aniversariun kun kamak pasura nakalurkan aver kun kamak pasura predikin ukamun chokirutas ha Hilatanak han hakiu tatito khumar bisitir hutkiti. Kitisi churuk tatitun yanap tabib katokadekha kaukir hakitiha kaukir warmitik ampar parsut kama yaktata tatitur hermanos mayisir huteha ukau tatitun khuyap tayasibib katokawayani hilatanak kuyakitanaka. A su nombre, kaukanis gloria a Dios aptak. Nayahu kampar parkat hakein muntha. Necesito a tatituta. O kampar parkat akamau nayak tanta chavera karhuta. Aunque tatitun arups palkaha, necesito a tatitun yadap tabipa. Porque tatitun arupasiwa hilatanak kusisinya ni pana. Kaukiri na takatiha akaito con minusap ko kanakasiw. Bienaventurado los pobres en espíritu hilatanak. Cristo jotawayata inawa ukakiro hikhatiri. Kaukanis gloria a Dios sabta hilatanak. A su nombre. Kaukiri tansa. Kun jamás yuy manakasaha. Akaurun tatitun yanap tabib katukan muntanti sidik monstanha ampar parsutak kamay hiwasaha chuyumanakas liampu chuymam tatitur hakachasinyan hilatanaka. Amin sabkamcha. Chaksipi akachakan senyane versículo 5 sipi hilatanaka kamsasina. Jesus asti kolera tawa liakt asirakinwa ukaparu unste hilatanaka. Kunat tatituh kulera sitainah porque tanta chaviro sarap khatainawa unchuki siriki parla siriki kun jamás ukanaka kupanaka
hermano tatitur kun milagro ranit hanich ukana kunchu querido sarasip kataina uka tatitur kulera sitainao. Sabes, hermanos, el Señor se enojó. Esos hombres superficiales, religiosos, ¿por qué estaban sentados, hermanos, en sinagoga? ¿Por qué estaban en esa asamblea? Esos hombres no fueron, hermanos, a cantar, a alabar al Señor. Hermanos, cantaban, pero de boca para afuera, no de corazón. Enseñaban, pero no enseñaban, hermanos, la palabra verdaderamente, lo que es, hermano, el amor. Ellos más bien estaban, hermano, mirando qué es lo que Jesucristo va a hacer en el día del sábado. ¿Va a quebrantar? No va a quebrantar. Entre tanto, un hombre paralítico, un hombre seco, su mano, paralizado, estaba necesitado del Señor. ¿Sabes, hermanos? Nosotros no tenemos que, hermanos, ser como los fariseos. Amén, sabjama y gloria a Dios. Cuando, hermanos, no hay compasión, cuando no hay, hermano, amor al prójimo, no hay el sentimiento de ayudar, Dios se enoja. Jesús aquí se enojó y al mismo tiempo también, hermanos, también lamentó, se entristeció por la conducta de aquellas personas. Amén, Sabhamchar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora, hermanos, escuchen a ver. Hermanos, los ojos del Señor, ¿sobre quién está? La gente, hermano, estaba reunido. Pero tatitoja ratu que única taina, naira paja ratu que única taina, caukira que deja ampar parsutakan ukar. Tatitoja haniu solamente hanjito ko kunikite, tatitoh unikara que uchuyu manaka. Uka farisi unakan lupibi nakapha unikara kita inau, yatira kita inau. Pero hanji usutakan uka hakin amparapsa unikara kita inau. Tatitoja takikun ya dejilatanaku ya kitanaka. Akaura san tatitoja humar unikas karaktamwa. Hanji unikarakiwa, chuyma unikarakiwa, amu yabim yatirakiwa. Haniu tatitut imantas ksnati. Pero naira pakitiro suparo unchu kita inak. Si hermanos, kaukiris hermanos, unikataina. Kaukira kitija, hermanos, ampar parsut yaktat usutikatas kataina. Ukaru unikataina, kaukanis gloria a Dios sabtakilatanaka. Kaukira kitija, hermanos, upaja hiskachatakana. Ukaru unikataina. Amén, sabjama y gloria a Dios, aleluya. Amén, sabjamcha. ¿Sabes ukat sipikilatanaka? Sarta masaitasima akataipiro sas akataipiro. Kunasa de Jesucristo kunikata naira pampeguka ampar parsutakeruja istitya uka kepaja lipiskataina. ¿Estás ipistati? En casinua aber mampara kamban shutas pasti hankuna luriri kupian para todavía o acá kupian parwan shutan siwa hankuna luriri. En kat hermanos ina supah isiman karakam lokanta takiukan hermanos hupah ay khaskhana haniu hakiram parchurkanti en kasinua. Pero kunasa de tatito kunikatainu kam ampar ibana kaskiriha hilatanak liak tatik katas katainaha kam sataina sa ampar parsutakiruha khutama akataipiro saitasima kaukanis gloria a Dios sabtakilatanak kam sanshmunanu kampeja akataipir khutan sa sawhausataina ukake kilatanaka. En kasenyat ampar man karukiu yup khashan isinak man karukiu haniu naira katansa ni taipin saitasin munkanti pero hichaha hilatanaka tatituk san munanti kama hichakama umakish kachati katasta kipaha nakanu mahitinaktaha hichakama umak ampar yup khastu kachana kanha hichuru nayak sismawa
hichatuk saruja haniu pachpaja tati akatay perjutama nayau kollabayama. Nayau kollabayama. Nayau kollabayama. Hijur kamawakin enkachati khadasta. Hijur kamawakin hishkachati khadasta. Ampars khumkhas tu kaman khanakan khibakanakan hitnaktaha. Hichatuk saruha kumarau tu kollabayama. Khudamai satainau khilatanaka. Hijuro halitu kamping kajatakin sarnak pajatana. Akaki haliu manyudu kanti. Haliu bah usut tu kanti. Sinus hubaha syekh pach usutapin ampar wansuta. Ampara pa wansuay khataina. Hubahilatanaka usuntuk khatanwa. Hijur pach para kiu hilatanaka. Inasumaha wanshutasta chuyamin samcha. A ver, kun jamás wanshunakotaspa. ¿Cómo estás, querido hermano, tu relación con Dios? ¿No se ha secado? Kun jamás que la tanaka. Tatitun na ira monasinya paja. Tatitun arupa sarakisa. Haniu tayaktasa. Haniu juntu karaktasa. Yapita matha kamachama usisa. Lanzanu como usarekisa. Vomito no como usarekisa. Aukanis gloria a Dios abtajilatanaka. Amén sabhamcha. Gloria a Dios sabhamay. Gloria a Dios. Aleluya. Kun jamás tasa. Hanitu mahtati turmuna sin parsuyaskta akakama. Kamistih ampara parsutanu kama. Kun jamás kisa. Kun asatih machaka kayatu kaka. Kun jamás tati turura sirutayata. Kun jamás tati turyupaycha siyata. Kun jamás ayuna siyata. Pastorana kun jamás predicayatana. Hasta sisa. Hermanos walitah pachuyma. Shahanit parsuyas pachatan ukam parham. Tatitun irna kawina kapam pekilatanaka. Tatitun munasinya nakapah hanit parsutak pacha. Hijuru di kumaha ukam parsutak kamah humaksasmah. Tatitun ayar kulta sitay sa sinha. Tatito hijuru ha wastat naira munasin kutayaw istanu kilatanak kulyakitanaka. Gracias, Señor Jesús. Kaukanis gloria a Dios abtajilatanaka. Kun jamás hanit parsutaki. Ukakin amparat jama chachawar mi munasinya. Kun jamás hakasisipkta chachawar mi. Kun jamayatas recién casado que yatan ukaja. Hishaha tulqanik yuxqanik tukatja. Chachaman pachpat na iramuna sinyo utkaskit matrimonio man kanja. Yaki panakaja casado pachpana kapjiwa pero chuyima man kapanja parsuta kapjiw chachar munasinyas warmi par munasinyas. Kamsanish tulkah kamsanish yuchach ukatak hak kapjih kal chuyima man wanshuta puri kulyakar munasinya puri chachar munasinya. Kun jamasa hakimasir munasinya. Iglesia kun jamas kis munasinyaha. Kun jams nairatim punu mahmachaka kayatu kaha. Hanut humah parsuta kayatu kaha. Kun jams iglesia irnakan munayata. ¿Cómo estamos, jóvenes hermanos músicos? Cuando, hermanos, estabas en el primer amor. ¿Cómo te apresurabas en alabar al Señor? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué dinamismo? ¿Con qué, hermanos, amor servías al Señor? No está seco tu relación delante del Señor como la mano seca de aquel hombre. Hoy el Señor ha venido para ti. Hichuru tatito jumarujuti walita ir kaukanis gloria a Dios sabtakilatanaka. Haniti parsutak nigusyunakaha.
Ora sa hermano negocio naka parsuta rakiu. Kolkiga na sinyanak trabajo naka. Maampar parsut kamau kilatanaka. Pero que churuta titok me sitir gutawayik akatanta chaviro. Kun jamás kulekitanaka. Jóvenes, ¿cómo está el amor hacia Dios y a tus papás? Kun jamás tabakunakwa inanaka. Aukirta y carmona siñaja. Hankwaha fariseo kamakich hutkta iglesia tanta chasiri unchukiri pokalla y kukicha. Por cumplir nomás algunos vienen. Dios no quiere esa clase de alabanzas. Dios busca los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo está tu relación? ¿No está seco? El Señor, hermanos, no quiere así. Por eso el Señor dijo a ese hombre de la mano seca: ven aquí adelante, hoy yo te voy a restaurar. Por eso el título del mensaje: Dios puede restaurar lo malogrado. Muchas veces el diablo nos ha malogrado, nos ha puesto tropiezo en el camino. Ora sa supayau tayarayau esto. Ora sa supayau kamano alenakar. Hermanos, us cocina tayarayau esto muna cinta tituro. Pero sarta sinyani tatitu hichur haustama akatay pirjuta bistam hilata. Tatitu machakar tukuyan muntama. Kau kanisa men safta hilatanaka. Amen. Ukatuka kika iyaw sa saw amparas parsut pasaditaina hilatanaka. Ese hombre cuando llamó Jesucristo vino obediente. Amén. Kau kanis gloria a Dios safta. A su nombre. Jesús ajo kanayira kataroa tanta chavin saitayatana. Gloria a Dios abhamaya. Pero casti kamachatainasa. Jesús ajo kamaktunchu kitaina. Isticha ampar parsuta. Ampar parsuta, hermanos, ampar aisuta inukamangkata. Kupi ampara. Amén samcha. Kau kanis gloria a Dios sabtahilatanaka. Amin. Kam satainas Jesusahu karuha. Jesusak satainaw amparama. Ayatatama. Ayatatam samcha. Lokatatama. Ampar parsut amparama. Unuktayama. Kau kanis gloria a Dios sabtahilatanaka. A su nombre. Chakilatanak pachpara kiuta titoxistoch. Uka parsut chui manakama. Tatitur munasinyanak taisut parsutanak. Chachabar munasinyanak parsutanaka. Wawanakar munasin parsutanaka. Humanaka lokatatap hamsiwa hakatatap hama. Tatitu kampanakaisto. Kamajata sumaka. Iyaw satati ukam parsuta kich konuskata parsuta kich ukanaka kutsu siwaikata hichuru tatito haustampi humaruka uka parsut chuimanaka machakar tukuinya taki. Hermanos, hakatatayanya taki. Gloria a Dios sabhamay kilatanaka. Uka parsut hiwat chuimanak hakatatayanya sawa porque tatito siwa Chiksasin sa tatito hakiri na kan Diyos sa pao kilatanako niya kitanaka. Amen sa kamcha. A su nombre. Chakilatanako kampar parsutaro ka. Haniu tatito skatay nati. Chikampar ang piyanap tayasim. Hanukak utamaruy sarama. Ukan urasit wat kolyasit. Haniu kam skatay nati. Sinus tatito sa taynawa. Ansit pachaw. Ansit pachamcha. Anshin pacha. Akarat pachau humaha kumar tukuta. Hijur pachawa humah ampara maha
qomarar tukuni satainawa haniuta tituk suyayan necesitkante ni utapar kitansha ni doktorar kitansha porque tatitunkiwa wali hacha chamani nya khilatanaka tatitunkiu qollanya tatitunkiu machakaptayanya khilatanaka. Amén. Sabjama y gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Kaukanis gloria a Dios, sabtajilatanaka. Akan sipi amparam ayatatama. Kaukanis haber ampara ayatatapkamcha. Kamis deja kampar ayatatakanu kamchui manakaditu hasta tatitur loktas ksna. Hanita titur hiwasaha kachas ksna kilana kulekitanaka. Kaukanis gloria a Dios, sabtajilatanaka. Si dicta titur kolyapa ukachuyma parsutanaka haluka senyariuka hiwatanak hakatatayany munstanha tatituru hay sanyasa obediencia otkanyapa. Amén. Kaukanis gloria a Dios, sabtajilatanaka. Obediencia kamsataina statitoh nairahat huparo hausataina kipahan ukakik sayas katain hutama satainawa ukakik amparas parsut pajawa naira katar tatit naira kataru tanta jau naira katar tikunitaina hupate hach urkisistana hupate han kaskaspan tatitun hausawi paroha pashpa ampar parsut pajau tapar sarasiwai kaspan hichuru pashpara kipi kaukiri nakas tatituni wasaka chuyma parsutanak majakar tukuya sinmuntan ihlatanaka kasunya saw kaukani chukuni phasmakna ira katoroha kaukani sumanaka kampar parsutak kam istasiri phasmaka katukap khatapi tatitun kholyapha tatitun yanap tabib kholyakap katukap khatapi kunas kamas hiwasak chuyma parsut sarnakas kanyan munasinya nakas parsuta tatitun munasinya parsuta hakimasir munasinya ka parsuta khutanai tatitu khaustam hichuruk hanituma khutkas muka khama chuymas parsutas tu kaha Nayadu ka keksa sadit hastasi subak kilkas tatit nairahatan ka kau kiriti haisanik tatitun hausawi paruka ukana kau katokanik tatitun yanap abib kulyap hilatan